Fatal fatu ile sili mai ma le faafofoga mai al tatou tunuu ia tupu mai ia faapea foʻi le lavaloa o sio tatou tunuu faamālo le soifua mau ma le lagi mamā le tapuaʻiga le tunuu i lenei taeao lenei o le aso lulu o le aso 13 Ianuari o le afalaiva i nei ia pia ia ua maua atu ai foʻi lenei toe faasalalauga mai le tatou komiti o Faalavelave Faafuasei ia mo le silafia lava le sio tatou tunuu o tulaga o loo faagasolo magaʻi ai tapenaga a le tatou komiti o Faalavelave Faafuasei ma Faavelave matu ia e pei ona o tatou felogo ai ia i le tausaga atoa tenei ia ma o le fuu faauau galuega o lenei tausaga faamālo atu le soifua ia faamālo foʻi le lagi mamā i sio tatou tunuu e faapenei le vaiaso tenei ia ua lofia foʻi tatou i timoga ma lologa mamafa sa o tatou iai le vaiaso tenei i le aso tonu nei le aso lulu o le so ia ua susulu matagofie ave o le la ia pia nei ia e iai foʻi le talitonuga e faapena le atu sa moa atoa ia e mo le silafia e nai o tatou aiga o loo e papaao ia tunuu e mamā o i loutou silasila mai o lenei taeao ia o le foʻi ua su atu le lifomaʻi ia le Faatonusili o Matagaluega o le Soifua Maloloina le tou Leausa ia maʻu nei faimasui o le tatou komiti o Faalavelave Faafuasei ia ina ia faafofoga mai foʻi le tunuu ma silasila mai i tulaga ua oo iai e tatou tapenaga e le gata i tapenaga mo Faalavelave Faafuasei mafua mai ona o suiga o le tau ma le tau susū o loo iai nei sa moa mata atu lava mai a Novema seʻi oo ia perila o le tausaga lenei ia e faapea foʻi ia tatou puipuiga ma tapenaga faauau mo le puipuiga o le tunuu mai le faamaʻi o loo aafia i nei lalolagi ma silafia i le tunuu i le silasila mai i tala ave mai e tunuu i fafo ia ua o loo faatetele pea ia le faamaʻi lenei staimi sauno le ausa i le tulaga i le toe faamamalamaina ma faailoa o le tulaga i suiga ua iai foliga o le faamaʻi o le mea mautinoa e lē o alu i lalo ia le aafiaga o le faamaʻi nei ia tunuu ia ma ua lē faailogaina le faamaʻi le tunuu e tele lona tamaoaiga le tunuu e tele ona fomaʻi o poto ia ua alu faatasi uma lava ia i le taimi lenei ia ma o le agaga foʻi lenā o loo taumafai ai pea le tatou komiti ia ina ia mautinoa o loo lelei le tatou puipuiga ma mamalu le tatou puipuiga i o tatou tuaoi faamālo ua e manatu o le tulaga sili o loo taumafai ai le tatou galuega lenei e sili le puipuia nai lo le tautoga fitia ma o le agaga lenā i le aso anafi sa toe feiloaʻi ai le lipalemia ma le kapeneta ina ia toe au iliili ma iloilo tulaga o taoto ai e tatou faasilasilaga mo Faavelave tupu Faafuasei e tusa ai ma le vaega salau ma le 5 o le tatou faavae e faapea foʻi ia tatou poloaiga o vavao ina ia tusa ai ma le vaega salau ma le 6 o le faavae o le malo tutuatasi o le Samoa mai ona nafi la sa faamaonia ai ia le toe faauauina o tatou poloaiga lenei mo Faavelave tupu Faafuasei mo le isi favaiaso e afua atu i le aso 18 Ianuari ia seʻia paia le aso 14 o Fepuari e atoa iai le favaiaso o tatou state of emergency and state of emergency orders i lalo le vaega tasi o 5 i le tasi o 6 o le tatou faavae o mafuaaga i le faafofoga mai o le tunuu ia o loo peia ona fai atu sa matala i le amataga o loo feagai nei le lalolagi matugā nei mai o le lalolagi ia e afia ai ma Samoa ia o loo taumafai ia tunuu uma ina ia puipui ia o latou tagata anuu ma o latou tunuu mai le faamaʻi le agaga foʻi lenā le aga e lē o malu le mai e lē o mapu ia leo mai pea o tatou vaa e le ngata i o tatou vaa e mai o loa mo le tunuu ma le faaaogāina i le tunuu iaso uma aso uma ia le foʻi la toe amata ia tatou malaga e toe faafoʻi mai ina i o tatou tagata
ia fuatu i le vai aso fou i le aso faraile le aso lusu lua Januari ma malanga o Fepuari ia e whaapea fo i mamati. Le nganga atoa la na o le finangalo le tātou malo le palmia ma Kapeneta ina ia sanga mati pea ma whaau tātou pui nei ina ia malu pesi o tātou tunu. O le nganga le nā i le whaafonga mai le tunu ua mafuai o na toe whaau tātou Poloaiga mo o whasisilanga mo Faalavelave Faafuasei ma Poloaiga o tātou wawao ia ina ia mautinoa o lo pui pea si o tātou tunu. E ia le manatu ia o le a se atu i le sunga i fomai ia se isaho no atu tūlanga ua iai nai suinga i lalo o tātou travel advisory po o mea o mo mia mo i lātou mo so stangata e fia malanga mai tono le tunu ia e whapena foi matunu ua tilo tātou komiti e ala i fautuanga al Faatonusili ma le Matagaluega o Soifua Maloloina o atunu ua pui a tili ia leo mai o tangata i tono le tunu pe whaataitainga o New Zealand po nisi tunu whapena ia o iai tono o tātou pepa lea ma umai a foi ona tufa atoa i lunga o tātou upenga te whaelangi ma tātou alaata me foi la lea i whaafonga mai le tunu le tāua ngā luenga la inga whaasalalau ina ia sila fia le tātou tunu ele ngata i samo nei ai whaapea fo ia tunu i mamao ai maise lava ia i lātou o lo o fua mai i malanga ua mai ona whaatulanga atu le tātou malo ia whaafonga mai le tunu se atu ia Leausa mo Leausa noang te whaatalo whaatu fo i le o whaasaunga Samoa me se nitai au fou o le tūranga i le whaamai al COVID pe o na hawhi e lalangi atoa o te manatu ua no whawhale luto mautinoa ma malama fo i tātou atu no tūranga ia e mese le tūranga le ua pe ua li liwa nga i le whaamai talu o na iei variant ia o le COVID-19 o variants o nei suinga na aitia o le tino o le virus ia ua vema mea pe ua whaatele nei o na pesi po ua sawa ai o na pesi whaamai pe na mautino ai ua fitu supa senen whaingofia o na pesi i lo le mesa iai ia o le whaingatala na le e maua i whaamaunga i New Zealand ia po ua ono o rātou keisi ia le whaile rātou mapping for ia le saftu na i genes o le virus e so tai ma o i Britania ia whapea fo i tasi so tai anga i Afrika i Sauti ia e le o nofo i la tātou Matagaluega lua vai na tu o me o kako poras pe na ia fo ia ngai la international health regulations tu la fo no Faatonusili ia o lo sai nei fo tātou ma tunu e tele langi i lalo vavainga a le Soifua Maloloina langi po WHO lena a Taitaifono fai tātou travel advice o le memo mua ua tapu e tātou o tunu o na kātanga mai sesi e sau mai Peretania po South Africa po sesi fo isai e tutonu e tuli anga i tu e se lusu valwaso tu sala a whapea o e le te isai Afrika a matamantemi tu sape te malosi o le tāwhi o na e te ufale mai tātou o tunu whapea fo i lātou o lo i Peretania teli ia tunu umai ai lalo le vavainga Peretania teli o isi uma tunu ia pe o Sepania o Italia o Switena o Denmark o Farani o Singapore o Nigeria o Kanata Australia Korea Saute Japani o Lepanona New Zealand ma America ia o tunu la ia o lo ia le vainga voe e ilo to on a case by case on e mato te fofo i po malo si se community transmission o iai o le winga community transmission po sa la lau i tua i ainga ia manu
e le pe o isi me e tupu mai New Zealand o lai e maua a like tono quarantine sites o ina e fai e me le consider na case by case a pe la e ta fio mai New Zealand e ma te vai po fea vai na tono mai ai ia no fai no tala e le no o nisi atu no umai le o ia le lisi lea ia o ne aru umai la lo vai ngare a fai o so mai se atu no upe o atu no ia le o lisi atu la lo i o se sa mo Israel ia e ma te vai pe po le tu la no lo Israel o atu no ia ia mauti no le matu fai ta watu ia o so ta inga voi la lo le o Soifua Maloloina la langi o le ua mauti no ne se sawa i o le wha mai i te mine ai mafua mai o no le fesuia inga le o le COVID-19 o le virus le variant o tangata la ia ua tue wha manasia pe o le siva inga le o tangata umana le fia o mai tonu Samoa o ne na wha manasia pe le o langa so enga fe le COVID test nga swab le a ia negative e ma fai ona e sa u Samoa ala positive so test fai na within 72 hours of departure we have a total was o mana mi foi sa medical clearance e wana e vai se fu mai se foi a po ato tolo manos ia o mana mi foi la le su ero toto fai de tuilo toto ia na vele siaki po a dia de antibodies o fa mai nei e tau ala le ona le fai mamoa historical cases where they were mata na pe se the virus ia le tau te mau atu nei ia e tau na mana malama le age pe a positive nei ongo test le fe ka ko ni o le swab le tu ilo wisu se tu lo ia a mau mai e le o ilo tau no po o pe le virus po la tau nga malo si le virus o ina e tau e pe le fai o le tu ilo toto le ia mi se ne vai te me le wei le variant o le mea muni ia e fa manatu tangata e tau na ilo e ono tau fia o e fa vavaia i le los futa siaso o te mine o les fu fas a ei le avanoa a fua atu po feo atu nunei e matu ilo e fais fa le topo ia na fai le fai unga te mine o le Faapopo se si fituaso pe fai atu le taimi o le asia singa voi le fu fasa o le ai tupu se me vale le tu Faapopo foi le o le si fituaso o la puta inga umala ia tono tato travel advice le o lo afia i foi ia mava alalo po va ia la mai tato o lo o le feo i mai ia le awa ia pe ona maua e dua va ia na o mai nei au e tanga te to tasi le au va o mau le fa ma il COVID-19 ia e le vo la le ta to ta pena ia au ai to telefo ia ta to tanga tanu o le nga lu fa stivitory ia me se pai la te ia mai tonu va ia wa tanga tanu o ta to ia dunga de no fo nei e tau ona i lore le tu la ngolo ia va le voi da ono ye uma me tau ona ye se report ya fa mai tau ona fa inga la ku test fa pe ho ya la ku tu yo la tu toto ya mai tau ona mai stono todo su vaso ya wa tele na umi o fe wa e sai o au va uma e va nga yo mai nisi pe fe le mai nga New Zealand su ye le va pe felle mai si tu pai o mai le stadia su ia o le tau fai ia mau o mai i pui ngai ia wane ia se o so i tai ai sa we le se test tu ranga na ne tau fi de ia maru pui ia e fa pena uma tele o isi va nga uma o va nga tuai o tatu advice ia mele fai ne e matuai ta pena po le are va e to valu ke to los furu ma to ta pena ne le pu e amata mai tai le poi the quarantine poi
ia na whaasono mai le iai. Ia, masalo o isi me ia so manu me la ono, ia o le whamatalau irina. O isi vaenga ia, ina ia manino le lei, le mafuanga ia maletani mafuai ona whaatino ia mea. O loo wa ai foi, ona le tele o taimi nei, o le maua le awa noi titaro sanga ai, e nofo whawa ia oe ilo fale, nofo pui oe. Na o pui leo tanga renga e wa ai po se kiwa pe i se pā, pe mamau ese, ia, taro sanga ina hoi, se malienga po se mana maanga i tua oi. Wa iei se wa le sao le fale, ia e te tua oi. Ia le faila na matou fai se te na inga. Ia, o lea hoi e se iwa vai tu nga so longa le variant lea. O fai ngo fiena pesi. Pe o le Faaopopo pe ona avele whaatana i tangata fai ona home quarantine. Ia po le whaamano sia umanoa i se managed isolation. E o mai se ato le su whaapolo su tasias. Ia ngā ruenga i o whaatino taimine i le wawa ai tui nai pia o le anga i ruma o le whamai o le COVID-19. Salo stau whamana manga na i le ngā solonga newa iai o tūranga po i tai le waa leo na iai am salo e se taimisa no Taitaifono i tapinanga uma o mafuanga na rai o na tūnai ia mau mai tonu ia le waa lea sa ia le keisi lea na pasti mai tutuila. Ia ai le matou wa ai puipuinga na matua i manual process. Ia iai ma se sin contact ma le mai. E o fo i le waa ia sa le tasi tangata ai sa mamau fo tuna ia sui al final process ina ia wane i se exposure. Ia po se sota inga tu ista sila wala wa o le venane sa tapina i vale le sare sa na wam fai na pi i le waf. Ia tūranga tui pui. Ia nea tau wam fai ia wawe na mau e tatou tui pui. A masalo o le anga inga le mātou a prediction le inga wai e tau ele i o ia mati le lupo wa mātou tatou. A lea o tuli tapenanga. Lea o tapena uma po le ale to inga aftuna inga ftuai. Ia o la amata i whapena au te langona e momua a amata i e whainga renga i poras. Ia mai la tō o loto i le whātina no ngat wenga ina ianga iu tatou maro o wane tu. Central Agency si mea ia vai ai. Ia ma tangata mātutua. Ia peo ni sila fia fui vai le alo le variant le ai. O le o toi whaelo ngā tangata matua ma le tangata talavau. O le ua pe ua alu whaasolo atoa lava. Tele hoi o tātou tupulanga talavau. Ia ua la iti tausanga aua mamai. Ia le si mea nai pole ai. Te o le ara i vai ia. Le tau na tuina o nisi tau na tui umatanga ta pui. O tamaiti sfuru valuanga i lalo e le o tausanga. E le o recommendinga po fau traina i tui. Te leo atunu na tau te leo whaatina ina i le tui lea mo tamaiti. O se tau whaamtalatu da tapenanga iau o umai e tatou whaama i COVID-19. Ia leo tatou amatai ni tausanga. Mana nganga whaaloalo. Ia, ua whaafonga mai le atunu o il tūranga o ta oto ta penanga e mai pea fo untam fo ia tu sa mātou tala. Ia, e o lo o sila lava le pa i le tunu o ile. E le tūranga o lo o iei whaamai nei e tunu i mau, e tunu i whafo. Mai le nganga maulunga fo i le tātou komiti nei. Ia ina ia pui lava tātou tua oi whaama malo. Ai e tau mo fai pea tātou komiti pea mātou whai tu vasun te nei. O silia ma le lua afe.
ko ula I malaiva se lau RSE workers po ila to ngā lue wha mai taimi e kaun koe fo I mai a Fepuari. O langa winga uka ki kilo le tolu afe mon tupu. Ila to e olo o tustau sanga mai e fia fo I mai. Ia, ai le ngata ina o kako vaa o loa ma vaa whangota. Ia olo o kau mawhai malosi tātou komiti wa peon sauno atu ia Leausa. Olo o kau mawhai lava malosi komiti ina ia aua lava ne I poloka tātou a meisa I oloa e whaonga I so uma. Wa o tātou vaalen saul vasolen te nei saule sa nei lea e tā ua sa testi ia medic Samoa. Wa o processa ia tulanga o le vaa. Ia e whaano fo isea a meise le tangata le sa ta ua sa o ala kou test, a medic Samoa test. Le ka ua ma ia tātou. Ia ai ngau lea whaile quarantine process ala tau lunga o le vaa. Ai offload ala tau oloa. Ia mai o le fitu na inga ngā sa koe fiku uai fitu na ia ka kou komiki. Au ai lua se lau varsu wha container. Lua se lau varsu wha container ke kele ngei. Lenga uma iei o loa ma le tele o container nei o kako o loa tu aisa. Ia whakainga o le moa. Ia maisi o loa tu aisa. O kako supply nga for at least another whole month po lesi masinga ako. Le sa sau mo le vaalea. Ma le toi fitu na inga ngā rurue whaatasi umaika komiki. Inga ia makua maki kako ngā rue ngai tai o ile. E kai o ile tua o ile taimena ofi mai I tonu le vaa. Muka malosi e ka whaakongunga I e whaatinonga ngā luenga I lunga, quarantine uma, isolate uma le uwa ai lisi tu, whaapenga I marika pikengi, lakul ka ko pailate ama I ko kongu, ofu atoa uma ka ko na yuso matanga luenga le Soifua Maloloina ngau I lunga, whaapefo I mai la tau la oloa po o skivi koa, tua full PPE pe ofu uma I ofu tala loa mamaenga uma I puipuinga. Inga ia mauki ngoa le isi contact ma le ua atoa a mai ala le process ia o ngā o leo kako tak post koe koso I kaira va ele koe e nisi ele koe aruka paila ke runga koe koso I taira va ai le quarantine boy po le pito I tai maila mai le kako wafu ia ngā wailo la kou o ai le nganga maulunga ia ina ia ua fetu una I makau fiku unga I kako komiti ia peon fai atu lua se lau valus furu wha container ale atunu valus furu ongo kako container nga ave I o kako hui o loa ave I fafu kulanga o leia ia e wha pena fo I ma kulanga I kako o loa nga osi I le popo po o coconut oil ia maisi kako o loa nga osi valus furu ono ia container nga ave se atu ma le tunu I le whaafonga maila le pa I o le tunu o ngā luenga na lo tau whai pēr tātou komiti. Inga ia kauma whai vala umanei, I le whata ua. E le ngaka e mkua maki ka ko pui ngai I tātou toa oi wha malo inga ia aua lawangi I sao mai. Ia aua fo inga I kao fia ka ko o loa e wha auru whale mai I tonu. I le tunu. Inga ia whai e whiaong ka ko wha ngā aina ia o loa nei wo masangi I le tunu I le la tau fo I tau mawha. Ia ai maise o loa e mo mia mo le whaangai o ina umo kako services e le ngaka I kako flights e sau I asfale le uma e mai e tātou o loa I waalele ia e whape ngā fui o loa mo tātou o loa company ma whai o loa tonu lau whai pisinisi le tunu ia o le ngā luenga ngā o lo tau mwhai le tātou komiti ma o le mata alia fo I o lo iai ia le tima le fionga le li fo mai nei ia ua o la tau ane o mua au o li imata mai taifo mai o nai leo ia e whapenga e fo I ma ari official immigration ma le customs ma le quarantine ma kako Steve Doring o I lantou na o lo fia ngai ma le puipuinga nei e mua au le tunu ina ia mauki ngolo o malu le wha ia e le puipuinga o le tātou tunu ia la fotu ia la inga whaasalalau ia mo ni o tofisili I le nei tae au a o whaafonga mai ia siu tātou tunu Aros, te lai lau te pāwhi, te longa I tūmen Faatonusili also ko Maloloina. I mo muapsi atu to e Faapopo o le teimi o le tātou kupuinga. Ne o
Olo whaawau uma tātou suinga ia na whaamaoni ni Kapeneta i le asofa. I le asofa, o le asosufi tō te sema, whaawau mai le asofa. Ia, le foi lala to e whaawau mo leisi whaama iaso. Ia, ai, o le nganga ia whaatau o foi. Ia, ina ia, ke lofo o masani whaafonga mai le tunu. O masani foi le tunu o i tātou pui ngā ua. Le utau sanga atoa. Ia, kalo ko ia iuia foi o na whaawau pea tātou kulanga ia o le talo o no bera mawaianga whaapena. Ia, o sa mātou tu alalo a i le pa i o le tunu o whaafonga mai. Ia, mātou te mo mia lau tau soani mai, lango mai. Le ngata ina ia pui pea maisia i le vulnerable group le pe on sao no Leausa o le au matutua i le ono sefulu nga ilunga lona winga la vea umai matatu matua tausi le anga o le alu whaakasi ma le pesi o le vaitau o le fulu i le kaimiringe ia e te talo atua i fsosoni mai si o tātou tunu o le nei ngā luenga pe ia on taun whai atu sa mātou tala ia o le amo e tau so whaatasi tulo le whaafonga mai ina ia maas tātou a venga ia malu pesi o tātou tunu a o whaua uma suinga o tātou Poloaiga o babao lea sa a suia ili tolu vai aso taruai o lo whaua pea Aloha whailau no Taitaifono a tonu stara fia koe tātou tunu o le uto e whaua ia teimi te talai ia wharewa ia whaua tō e mariu ma mai koe ponga ma musana ai si e tua e vana ni tātou wai la au le tātou tinga wako wale o pe si ka po masino mati e ono taunu mai ai i tātou tua la si la lo tō komiti wa le sa ono whani e o malo tātou wai la au ia tana moro me sa masani ia o le tasi o le ropo sa ono e le taitai Maloloina e o malo tātou wai la au tō i te tala oma tātou noa tala le e arstu na ina me ia fo ila le Kapeneta le maro si anga tala mai ni ai ia FOFOGA ngai le fa peta no mai lo vai la au wa tau fo fa tino mo vai la au e fo si te me tu el tino ia mo wen maro si vai la au le io lai tono lo ti on fa na te fa tino dai maro mo mai ia le atunu wa le fo le me tu pui le atunu e se fo fa ia fa ba ia pui mai i tu pui ia le la Faapopo le tu pui ia o ngana le mo to te ia e tau na ia fa step fa na so lo ia va ve o so o le atunu ia o te no winga tonu na sa nga le fema de di pare mia a so oro tu ia o tau na mata tala me sai poras Tasira usia o fema de telefone e wa tu na ia no ko komiti tu langa o le o fema yo se va o le si o sabia le la o mata watu le ba ale sa o mato no me se ta tu so lo ai Nena tu ia tu e no ko se ku pa so e wa tu te va ko ko i fai na mata tu so ya le lo mata wa tu le we tu na ina wala fa no ala a separate se mala wa ai ala ta tu tama tu tu ma fa ai u male an lo di o utama malo fa mata e le o se tu na le no le ba ale sa fa mo ta tu le te le na si o ki se ta tu no to no fa ia ke lo on fali di o le wa awa le nga tupul merna wa sa e pe on fa tu e le nga kai ole le failoalo ia mai nga i tātou komiti mai tutuila ia ole kau fe ko nga ina ka ko komiti o vai nga ia pe on fa tu puinga ia nga ia le on fa mo fo ile o i kai le sufa so e ko i lo ma ko fa nga yo i ka ko process ia okay lo anga le ang fa pena a kongwa e pe umana ia so ko fu nga ir ka ko komiti ma ko e mai tonu tātou o loa nei ai pe o le nganga le na le foi la le nganga pe o ngam foi aku a wai le mapuka ko va o loi vai status
ia kau mo fai pe ka komiki accommodate vai nga te siuma nei ele nga kai fa ma mafa pui ia mau ki ngofo I mo fai ona offload ka ko lo nei inga ia sustain ai pe fa wo pe ka ko ia services nga ka ko fai pisinisi ia ai pe voi la nga fa fonga mai inisio o pisinisi sa afia I vai nga le ia o fa kai nga ka komiki la to voi fina nga lama ka mo fai nga pui ia o le ngai lu mana o ka ua ia le foi sa fa I loa tatu tai le li palmia le Laautusi inga ma le ko vana o nei o le manu ia maunga ia fa I loa ia vala fainta nei o fenga mga ko o le su o la ko I loa ai le ka ua ma ia tatu o le nganga tau inga ia fa ua pe le ka ko so tuli mo ka ko so tau wa o me ngi le ula ises ele ka alo ese si mene a foi me voila le ua o tali mai foi le ko vana ile tusi le al tanto tai ya le nganga le tanto ia vaven fai lo le ia le information pe foi mesa ku pulva mai fiti le foi fai lo mai authorities fiki o ia me ia ma fetu nga inga ia o fai yang kali foi le Faatonu nei marka ku komiki o ma le nganga o le kai miningai siling ka uor fa so yo fam talang siling ka uor fa I lo va ve mai inga if tu na ia le nganga ka komiti pe o siling ia tanga vai mar ka ko ai fa sala fa fo mai fo ile tu no ka mo fai pe le tatu komiti ina ia a wala vanga ia se me pa u ele ngaka makimaki puinga ia ia a mai pe tatu lo ma ave ese fo I fa fo ngai ka ko o lo ma wai fo ia se leni al tatu au fai o lo te vai ngai o tatu lo e fa fo le se tala mai le tenga maro fo Amerika Samoa I tau sanga tatu e toi fo ia tatu sanga ba mo mai tatu alwa tu ile I o I Amerika Samoa ma tatu uta mi se tatu lo yo ia o va le o ia I Amerika tatu o mai tatu o sama ko felo ia sama to felo I fo I man Kapeneta ia ma vala au fo I la ko ia ka o ka ko shipping agents po I la to company va o le matanga o me nei ke ko ke man tu fo I ia tato vaenga fo ia nga o mai me ka o historical cases ia nga ia o nga o fo la Amerika Samoa ia fai la to pui sa se va an ko I mo mai ni wa tu I la Amerika Samoa sama ko felo ila mai la to uma ana company va I nei ile tunu ia ma ko fitu na ia inga ia fai pe o nga mai ngai offload o ila tutuila ia o kulanga nga le ta o toi ia ele ole fainga la fa so longa mai o la to o le me u ia mai ia e fa nga yo ia ile va o company telele mai o lo mai la to o lo ofia ngai tonu ma company va I nei ia inga ia fai nga la ko fitu na inga ia mafai o nga sa fai la mele o le wa me sa ma sang yo so mai yo fa pe fai ngofia mo van ko o ngai runga ile tu matu ya ai ma ko le kulanga nga le ka mfai pe nga ka ko company va ia o so mo mai tatu ia va ai nei o nga o ile ila fiki sa mo Amerika e ma ko ia ile tu matu ko fo i ngai Amerika ma le tu Asia wa pia yo te pono tatu tago huli le ba alena mo wai ale ri se mo le na go tu le ai su ri go I Amerika Samoa to ma wai ile mo e tatu le pe ma ho me na fa yo tatu so tu ho pe la tu sa ya ia la to pui nga ai man ko foi pe a foi nga ma ko fai lo atu e ka ke le testing a fo si ri ngo foi man ko fo tanga tangi o nga ka fo lau le basa o requirement ai tato kalu ai amakanga e sa se singa sa ulano e o uma isolate ko ngol poku ai fa nga yo nga ruenga uma I se potu ko ngol ba ele ai la se chance contact e ka ku kanga ele fo isla se me ka ki testing ai fu wa ele sa se la lo ele sa ngo fo ngai ya requirement a ko kuila ia ole uma nga ele test ia nga mana ko ola ia ele se me fa ia ai pe or kulanga nga ele o ia se kulanga fa ko a testa pe afa pe ola sa ui
ua e sau I lalo le control zone le ka o ka ko le control area kongo malai valele ua e sau la enof ia nga ko test lo la ia langa o mau kingo e ke le chance o ngo a fia ile tunu o le ua e sau kongo le tunu lo fiona Leausa o le sigi fa mo le tato vaccine o mo se fa no mera o ni vaccine te no vai na o tu mai mo sa mo e ta tinga le na le o le tūranga le iai wa iwas fulua tuku e tono COVAX le ki Samoa. O le whape mai mo na se luas fulpase. Ia wa e whasoa uma e le whaina whaia se uma le sia tunu o na. O le ata whaia le ina ia access fatasi uma tunu. Le nana le alu ina ia mo se luas fulpase. O lo e tal sanga mo Samoa ia si it FAFOGA. Ia fai le FOFOGA. Ia no fai amatarole fai le plan on immunization. Ele fa pela mai ata tu amatan tu mai tu ai o vai I mere vesi. Ni ata no mo tu front liners ia expose que le chat. Tata ia mai vale. Tata ia waf. Ora foi renga I dungo vale le po va pela. Ia fa solo ia le tata plan. Autilo le tapu ni fo ia so sfurvaru petition o ka o no interest le Pfizer vaccine. Which is so uma I the funding del COVAX vaccines. the new variant o le virus le ta one of fiona e ise mama o le e no wa o le virus COVID-19 virus la vai le ma wa mo tanga ma ti ko e tele na mono o ia ai mo le tele la le e ta to o le new variants le o no ise risk o le mo e no sa sa o le e bono po mai le tu ato rather than just the Au ile sa fa mtala tu o le taimini o fai no fianga transmit. Vai fa mo so fa o atu pro tavo. O ora uta lavo o motua mama I uma fai no fianga pes. So le ai pole na on tele tu pula ta lo tato wala popo wa fa au mai fo isi ngase ngase. Ia tele ala mai pole na ia. Le manatsuela o le taunu uma ia ma fatino ia vave wa ele o recommending at sul valta sanga anga ilalo tele o tunu ia. Ya ne po no te va ai mato o tele o tamit tato se furu no I fo to aperta na tamtua. Pe fene tu ilalo se me va pe. Ya se va vai ya de tele ta pena. le baale ta wolo sama le sa pe o ima malu mata tu o lo ale na ta o ise fu ma e te o mai baale mo le kala le ta le o e te ai o lo e po le o te o le taupule ta ua ta oto I tūlanga I le tātou shipping agent le whianga I kongo marwa o la tūlanga o le koe whaatino I na ako le kuranga I koe amai ngō tātou pusa ia po le alwaenga o iai ia e whianga ia le kuranga kongo anga marka ko company wa sa whianga I ma le wa lea ua le nganga ia I e toi tau mwhai mai tātou o loa I nei le tunu ia e ka oko ala I le company wa sa whianga I tonu ma lako whiautanga inga ma ala tō malienga sa wha ki ngoi kuranga lea ia Lo fiona Leausa le mai tau atu le risk le bave pesio le virus le fona le tapu le ila tunu ia I Britania ia ma Filipe Sauti le wei le tapu fo pitoa ne e a fia I le tapu le tato tangata no foi to fia fo ne boni si transit fona mai e se tu lang fa pitoa le O nea mo ne sila fia o tātou advice le wa tangata uma na I Britania ma tangata transit mai ai since October le wa tātou fia le
fuanga e te mire na dia e de virus ya o le fa pe tanga tanu ta to na le sa we de ma virus wala e we expose ya te o na ma ro ya se tu va vai se stai le se o si fa mo le la ve cho le shui le ma wai o se ta si le ma e la fia le si ama le fai o te le sa mo te va na o si le lo ma singa o lo si fa mo la ona e ka na te sa mo o ma le fa il fa mai le la se te le na e ni se Aulia la tu ai nga pe ni se la tu ai nga o ma sa mo no na expose na e si ama ai ni se ko ile o mai le sa o la se ko mai ava ele test o vatanga te o pe te sau le maliu pe te sau fai po test uma na le ile o maliu ia a maliu ale ai e mai pe per fare maliu ta o mai vai la o le fai me monta di le romantina maliu pa pe foi la tanga ta mala mai le ia se si so for all travelers enter vai a kako ale negative test fai check e fo mai e ne Faapopo le blood test e tunu wa e tele e o pese no me o mai e pui e tata o tunu no que o hame mone ko tu te tata la le pesili a ana no ai fa fena ta ko se ina si e ui mai le tulina le va pe le transit ana ana nga pe tau le ka contradict mane mana sa no mai o ka no foi o ha ka transit o le fai ana Peritania ma Africa on the ovation to Spain, Italy, we consider that on a case by case basis. E o ta mau fa solo ato a ho ya. E o ho ya tunu e o mau el tata udisi. Consider uma wa ita just before that se so mai Solomon na wala we ki so. E no mato wa ida por el tura ga o Ei se sipsi mai. Ya, pa i tu ia sa mantala i faafoga mai man tapo inga si utatu tuno. Ya ele tu lava ia la manto tu la latu ma ta sangatu. Ya ina ia lava ko pali mai pesi utatu tuno ile tapo inga. Ya wa soa wa masina ya le ufa solo ile silia man tau sanga o tau mfai tatu ngaluenga. O le hafo isa malosi tau mawhai ai ia e le nei ngā luenga ia vai di tangata ma e o foi ina le lava val tatu o whi ngā luenga ia o le mana siri ese lo tatu utua o lo tatu whatua tua ina ia so uma ia o ina o lo tatu tautata i ai me foi la le whaafonga mai le tatu tunu ele ise me le mawhai e lo tatu utua ele o pongi sa vo ilan sila ile fa fita u lo fe ngai nei malololang o la fo ini fa mai man tulanga tu ngai o mai le olanga ya ta to te fa tu ina pelo ta tu pe faingata pe sowa pe faingofie pe faingata pe taunga le mu pe le taunga le mu o le alofa o le tu ta to te maluai ma lan taita inga mana fo ile na o lo o tau sila mai e bel tātou komiti. O lo maual malo se whaua o tau tua mō le tunu. Ia malu o tātou, malu si o tātou tunu. Ai le mawhaia e unei ma Leausa ma tātou komiti. Taitaifono i le li palmia ma Kapeneta. E le mawhaia le ngā luenga pe a le lango mai tātou tunu. O me lea, tātou sangatu. Ia e mo bia pel te talo le tunu. Ia tau tama whanau o lo tau mawhaia tātou ngā luenga. Ina ia malu pea si o tātou tunu. Ina ia manuia pea i le tausinga alofa lo tātou tua. O lo tātou whaatua tua i ai. Ai leo tangata. Ia whaamudia isa mātala. Whaaftai atu i tātou company va. Whaaftai atu i tātou alii o lo o kiliaina tātou va i le wafu i tātou Steve Tory. Whaaftai tele i lo tau langolang mai. Company va i whaolulunga ma taitai o leo whai ngā luenga ka ku company va ese wha malo mo lau tō ngā luenga tau alatu i a tau nei ma Leausa man komiti
se whaafitai whaalea ua i lo tō lango mai i le ngata e tātou te whailo i pēr ia ai whaapena fo i le tō ngā luenga whita lo whengai nei ina ia aua lava ne i whaale tonu supply o tātou o tau mafa ma o loa i tonu o le tunu ue peo na iai a whaafonga mai sa moa o le nei ua o le alu le ua savali i le sefulu lua masina o whai pui ngane nei o lo o whaua u pēr supplies i tonu le tunu ai sea o le ngā ruenga tātou company va ma i lātou o lo ngā rue le whianga soalo ma le pulenga wafu ia whamalo ia mo lo tātou ngā ruenga tātou whi oia i pēr ngā rue whatasi so tau au na ia avel tātou tau tua ia Samoa ia mana i o tātou tangata ia manuia le tāpo i ngā le tunu ngā le leile tua i ngā ruenga o le nei aso tātou te whatua tua pe ia te ia e malua isi o tātou tunu i manuia le nei aso Pāwhitai.